od ekipe Šarenice i iz udruženja Original Srbija i Med i Ajvar, je li tako, Slobodane? Pa ovo je med. Joj, ali to kako... Ne, pa to je... O, divno, da. To je sa zaštićenim jabunskim poreklom. Fruška Gora. Branka, mnogo vam hvala. Čestitamo još jednom i hvala što ste bili sa nama. I kao u slagalici. Kako se zove igra? Igra se zove Korak po korak. Korak po korak. Ovako kaže. Prvi korak. Prvi put ga pominje Vuk Karadžić u rječniku srpskog jezika 1852. Drugi korak. Ima brata blizanca i mnoge rođake preko granice. Za kvalitet se brine i jedna kata. Najbolje je i od vinskog i od svinskog. To je mesni proizvod koji zri od 3 do 6 meseci. I miriše u studiju Šarenice, toga nema. Ko zna odgovor? U ponuđenim pitanjima. Milenko Jovanović zna odgovor. Milenko nije odgovor, ali je odgovor ono čemu ćemo da pričamo. Milenko, to je... odgovor. Original Sremski kulen. Original Sremski kulen. Dobro. Vi ste pobedili danas. Savez Original Srbija. Tako je. Ta priča se nastavlja. Imali smo to i u subotu. Kulen Danas sad. imamo drugi deo proizvođača. Konkretno, ja i moja porodica se bavimo proizvodnjom sremskog kulena i jedini smo koji smo zaštitili sremski kulen kao proizvod sa zaštićenim geografskim poreklom. To je jedan jedinstveni mesni proizvod iz Srbije i Srema. Njegova jedinstvenost je upravo njegov način proizvodnje, sirovina od koje se proizvodi, proces zrenja koji je od 6 do 7 meseci, malo i duži. To punjenje u katu, kako mi Sremci kažemo, to je lepo svinjsko crevo. Ceo način proizvodnje je u potpunosti prirodan i jako zahtjevan za proizvodnju, ali kao što možemo ovdje da osetimo, na kraju se dobija divan finalni proizvod. Milenko, koliko prija to što ste nekako svi na okupu jednako i zaštićeni i podržavani u toj krovnoj platformi, odnosno u Savezu? Podržavamo se, jako se lepo i uklapamo. Eto, imamo trenutno zlatarski sir, sremski kulen, leskovački ajvar koji idu jako lepo zajedno. Pa da. Da ne kvarimo prijateljstvo. Nećemo. Dobro. Trojstvo. Trojstvo, to. Koliko mu treba? Rekli ste više 6 meseci. Da, u zavisnosti od njegove veličine. Kada je komad, recimo, poput ovoga ovdje, oko 7 meseci. Jer mora da bude pikantan, mora da bude kulen kao kulen. Mora malo da bude ljut, ali ne previše. Dobro, to je pred kraj. Kad dođe do začina, koje meso mora da bude i... Koristi se isključivo prva kategorija mesa, to je meso od buta svinje, ali očišćeno, baš bez žilica, bez ičega, čisto meso. I nisam naglasio da životinja mora da bude preko 150 kg da bi bilo kvalitetno crveno meso zrelo, kako mi kažemo. Koristi se prirodna začinska paprika koju nabavljamo upravo kod nas u kraju i koristi se kuhinjska so. Kuhinjska so nije iz Srema, nemamo rudnik soli. To moramo da uvozimo, ali sve ostalo je lokalnog karaktera i spor proces proizvodnje. Sa mnogo ljubavi. Mnogo strpljenja i mnogo ljubavi. I mnogo vrednih ruku. I rekli ste ide u sir, ide u zajvar, u šta još biste ga ovako preporučili? Ide iz Srema, ide iz lepa bela vina iz Srema. Dobro, na pravom smo putu. Znaš, draga moja Sremu, koja je devojka najlepša? Ne znam. Ona koja ne miriše na parfem, nego na kulen. Na kulen, dobro. Jel može kulen negde oko ponoći da se proba jede? Može i kasnije. Nije kasno. Znaš kako je dobro u 4 ujutru? Onda bar pesma što se ponoći tiče. Hvala mnogo, Milenko, pozdrav za sve ostale. Naravno, Aleksandra i Miloš za vas. Tako je. Milo, ne samo zbog visine. Bravo, dragi naši. Sad, dragi naši, opet nastavljamo sa Šarenicom. Šarenica, korak po korak. Šareničnom slagalicom. Tako može? Može. Korak po korak. Da, nađemo. Kaže ovako, aj ti. Stanovnici za njega kažu da je veliki gospodin. 23 godine na festivalu. Okružuju ga Zlošnica, Kladnica i Veljušnica. Deli svoj dom sa vijugovom rekom i kolonijom naših najvećih ptica. Potiče sa Zlatne planine. Šta je to? To će da nam kažu Milanka i Vesna. Tako je. Dame, dobar dan, dobrodošle. Milanka Trčović i Vesna Špica. Pa kad je sa Zlatne planine, šta mora biti, Milanka? Pa s obzirom da se radi o imenu planine koja nosi ime jednog plemenitog metala, što znači da je sve i plemenito. Kao i ovaj sam zlatarski sir, kao što ste ga najavili. Zlatarski sir, tako je. Čuveni zbog čega sve. Aha, ajde. To ja sam kažem, zašto je on veliki gospodin? Pa veliki gospodin zato što njemu treba velika nega. Znači, od same pripreme do samih kupaca da bi stigao mora veliku negu da ima. Znači, od same proizvodnje pa održavanja i zrenja mora uvek da bude mu čisto pedantno. I puno ljubavi. A ljubav je na prvom mjestu. Pa takvi smo mi veliki, mi to tražimo. Razmazili nas koji volimo zlatarski sir i uvek mora da se drži ta lestvica kvaliteta. Obavezno. Onda ne bi bilo dobrog
zlatarskog sira ako se ne ispoštuju sva ta pravila koja su predviđena za zlatarski sir. Inače, zlatarski sir je nedavno, pre par dana, dobio korisničko ime, to jest nosioc korisničkog imena zlatarskog sira je Udruženje proizvođača Zlatarski sir, gde nas je i podržala i sama opština u svemu tome. Tako da imamo i proizvod sa poreklom, gde znači nema tu nikakvih, ne može biti nikakvih nedozvoljenih radnji. Svaki proizvod koji je zaštićen geografskim poreklom i sam zlatarski sir mora imati na sebi svoju markicu, tako da će potrošači biti uvereni da je to proizvod koji potiče sa tih područja gde je sledljivost, znači od samih krava, od muže, od hrane koju krave koriste, od proizvodnje, tradicionalne proizvodnje, znači od ne termički obrađenog mleka, mora biti ovaj sir kakav se tu nalazi. Znači, on je prepoznatljiv po tome, po topljivosti, po strukturi, po ukusu, mirisu, znači i to je bio zlatarski sir. A sve je u čaroli pašnjaka, verujem da ćemo u tome da se složimo. Sam taj floristični sastav koji se nalazi na planine Zlatar, koje naše krave konzumiraju u letnjem periodu, a zimi koriste travu sa tih pašnjaka, znači sa tih prostora, i onda mora i sam proizvod biti kvalitetan. Nego kako. Vesna, hvala što ste bili, one se pojela sve vaše vreme, tako da... Vesna, šalimo se malo, naravno. Šalimo se malo. Koliko ljudi, izvinjam se, da znate da pravi zlatarski sir? Pa možda jedno 200 domaćinstva. Sigurno toliko, a? Pa ima. Ako ne više. Ali otprilike to je to. Ima. Šta si htjela reći, prekinuo sam se? Pa evo samo da se nadovežem ovo što je Milanka rekla, da zlatarski sir najviše se promoviše u našem kraju kada su Sirijada zlatarska i Zlatarfest. I ovom prilikom da pozovemo, pošto su MOSI igre, bit će od 20. jula do kraja meseca jula, tako da to će biti jedna divna manifestacija. Biće i takmičenje u izboru najboljeg sira i heldopite, tako da ako neko voli, želi, neka dođe. Moguće da znam ime voditelja te manifestacije, tako da probat će sir, verovatno. Dame, hvala vam. Nadam se da ćete nastaviti uspešno. Organizacija u kojoj se sada nalazite pomaže, Vesna, saradnja traje, delite... Original, Srbija, tu smo u saradnji. Tu ste svi zajedno, Savezu mnogo hvala. Udruženje proizvođača zlatarskog sira je član asocijacije udruženja Original Srbija, gde smo nastupali i u zemlji i u inostranstvu zajedno, a i sam naziv Original govori da su proizvodi svi Original koji su članovi. Da, samo tako nastavite. Hvala, izvolite. Opet u Šarenici, krademo foro i slagalice, pa kaže, najbolje se pravi od jedne kapije. Lako se naljuti, ali je blag. Pravi se 2 dana i 1 noć. Može da se pravi od slonovog uveta. Pa ne mogu da verujem. Kažu da je to srpski kavijar. Sad ćemo da vidimo šta kažu Milan i Stevica. Da pitamo, šta je to? Šta je rešenje ove naše igre, Milane? Milane? Leskovački kever. Leskovački kever. Znači, mogli smo da dodamo i da je još možda kao da je iz Manchestera. Je li Leskovac? Da. Srpski Manchester. Pa dobro. I sviđa mi se ovo lako se naljuti. Lako se naljuti, da. Ako se iskoristi džinče, onda si uljuti. Džinče. Džinče. To je paprika. Je ona mala ili ona... Pa, kako se zovu u tipu olovke, duže 20 cm. A, ona veća. Debljine prsta, otprilike, to je nešto što... Džinče. Milane, džinče. Dobro. Original Srbija, naravno, uvek leskovački ajvar. Šta piše na toj oznaci? Zašto je najbolje iz Srbije? Leskovački ajvar, pre svega da kažem da je to jedini brend iz Srbije sa međunarodnom zaštitom geografskog porekla. Još 2012. godine je zaštićen međunarodno. Posjeduje taj WIPO standard. Stevica je, ajde, da kažemo, od osnivanja tu možda i kompetentni što se toga tiče. Karakteristika leskovačkog ajvara je, malo pre što ste napomenuli, kod ove vaše slagalice, proizvodi se od autoktone sorte paprike i kurtovske kapije, koja ima dosta šećera u sebi. Specifičan je po tom načinu proizvodnje. Radi se na taj tradicionalni način, športina drva, radi se u šerpama. Ručno se ljušti. Da, ručno se ljušti. Taj naš ajvar ima dosta visok procenat suve materije, to je specifičnost tog ajvara. Možete bukvalno krenuti
okrenuti teglu, neće ispasti. Koju teglu? Tako, koju god otvori. Dajte izaberi. Koju god želite. Dajte jednu, da vidimo Evo, to. Stevica će demonstrirati. Da vidimo to da je istina. Tako da. Da ga okrenemo. Slobodno. A, da. Tako možete proveriti. Je li ovo jedan od načina da i naši gledalci provere? Jedan od Dajte još neki. Htio da kažem, se kaže Leskovački ajvar ili Leskovački ajvar? Leskovački. Ali može i Leskovački. Može. A slađi je kad je Leskovački. Pa dobro, mislim, to je nešto što, to je još jedan specifikum Leskovca. Tako je, i to je domaći, i to ne sme da se gubi, to moramo da negujemo. Kako se, to smo kapiju čuli, pravi se od slonovog uveta. Pa Leskovački, u principu ne, mala je napravljena je greška u toj slagalici. Dobro. U principu samo Kurtova kapija se koristi. U tipu Kurtove kapije. Za originalni, ali može i za... Može, ali to... Dobro. Ništa uši od slona. Zaboravite. Zaboravimo slona. Nemojte sami da Da li nam pokušavate lošu kod kuće. informaciju? Vidi kako taj... Stevice, jel znači što ste svi zajedno na okupu, ono, svi za jednog, jedan za sve i pomažete se i postičete u okviru Original Srbije? Ideja Originala Srbije je krenula iz Futoga 2015. godine. Tako, ideja je bila da se zajedno promovišemo, da se štitimo. 5 proizvoda je bilo u startu, sad nas je 10. Umeđu vremenu je zaštićena, juče sam čuo, pirotska peglana kobasica, vlasinski med, homeljski med takođe, tako da postoji šansa da nam se da se jato Original Srbija poveća. Bravo, bravo, da ovoj ima godini još ja se nadam. članova. Ne vredi, neće. Leskovački ajvar. Koliko bi dugo moglo ovako, Stevice? Pa dok se ne pojede. U principu, ajvar kad se otvori može nedelju dana u tegli, ali pošto je vrlo kvalitetan, onda se troši u roku od par sati ili sat vremena. Ali moram da upozorim korisnike naših proizvoda da je laksativ, znači ne treba da se preteruje. Je li ide uz zlatarski sir, Milane? Naravno. Šta još? Kakvu biste kombinaciju napravili? Sremski kulen. Dobro. Ako mogu ja da dodam, imamo kolege koji nisu mogli da dođu da nam se predstave, to je vrbički beli luk iz Vrbice, opština Čoka. Još jedan specifikum Original Srbije je to što imamo i druge nacije. Nisu samo pripadnici srpskog naroda. Vrbica je u opštini Čoka, to su Mađari i Petrovsku klobasu rade Slovaci iz Bačkog Petrovca. Tako da to je još jedan specifikum Original Srbije. Tako. Momci, hvala što ste bili. Hvala i vama. Hvala. Znaš šta, ovo ćemo da uzmemo za 29. Slušaj, za 29. maj, ovo ćemo da uzmemo i stavit ćemo mladoženje iznad glave. I mora da kaže da, ili ću da lupam po majvaru. Ali mislim da neće ispasti ovaj Leskovački, ne nas. Uvodiš nove običaje, vidim. Pa da, pa šta, pa kako kad neće kaže da, mora kaže da. Ko nam stiže još do kraja emisije? Nemam pojma, znam da se 29. vidimo. Nela Mihajlović i Ivan Bosječić stižu, a naravno vidimo se po tradiciji 29. maja ekipa Šarenice na još jednom kolektivnom venčanju. Da.